mu Rwanda urubanza rw'imiryango igera kuri 27 ituye mu murenge wa Nyarutarama mu mujyi wa Kigali rwari ku uyu munsi ntirwabaye. Umucamanza asabye abarega gushaka umuhuza muri uru rubanza mbere y'uko urubanza ruba. Hari bamwe mu baturage bafunzwe n'inzego z'umutekano. Itangazamakuru naryo ntiryorohewe muri uru rubanza. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa. Eric wirweho. Wiriwe neza Venuste Nshimiyimana. None kuki uru rubanza rutabaye? Urubanza rwa ruterwa rw'imiryango igera muri 27 ituye Kangondo Inyarutarama mu mujyi wa Kigali nirwabaye. Bararegera imitungo yabo kuva mu 2016. Umucamanza yasabye ko habaho ubuhuza hagati y'umujyi wa Kigali n'iyo miryango yabashije kureka. None se ubwo buhuza buzakorwa bute? Ubwo buhuza ukurikije kuri inteko iburanisha yabisobanuye, hagiye kubaho kumvikana hagati y'abaturage barize ndetse n'umujyi wa Kigali, bicare bamwe bagire ibyo bemera n'abandi bagire ibyo bemera kugira ngo bagire aho bahurira. Ibyo ni ibintu biteganijwe n'amategeko? Ni ibintu biteganijwe n'amategeko, na mbere y'uko biba umucamanza yasabye abanyamategeko bunganira imiryango irega umujyi wa Kigali gusohoka bakabanza bakabiganiraho bakumva niba ubwabyo bishoboka. Baje rero basaba umucamanza ko ahubwo ari we wa ababera umuhuza hagati yabo n'umujyi wa Kigali. Umucamanza yavuze ko hazabaho kuganira amatariki bazemeranyaho ndetse n'icyo bazaba basaba buri ruhande icyo ruzaba rwemeye. Avuga ko atazaza nk'umucamanza ahubwo azaza ari nko ugamije guhuza ibyo biganiro nk'umuyobozi w'ibiganiro bariko nabivuga. Biravugwa ko bamwe muri abo baturage bafunzwe. Ayo makuru wayamenye? Ayo makuru nayamenye na mbere y'uko ngera ku rukiko, kubera ko nagiye mpabwa amakuru na bamwe mu bagombaga kuza ku rukiko. Uwafashwe bwa mbere na mbere n'uwitwa Ihora Habona Jean de Dieu, bikavuga ko yafatiwe mu kabuga ka Nyarutarama yitambitswe n'imodoka yari ifite ibirahure byijimye y'inzego z'umutekano. Ababibonye bavuga ko zamusohewe na mugenzi we zimumwambika amapingu zimuriza iyo modoka. Bikavugwa ko n'abandi bagiye bafatwa baziraga ko bari baje mu rukiko bambaye udupira tw'ibara ry'icyatsi twanditseho ngo Kangondo and Kibiraro need justice. Ni ukuvuga ngo iyo midugudu yombi ikeneye ubutabera. Nanjye ndi ku rukiko, hari umwe mu bafashwe witwa Jean de Dieu Shikama, we bamufatiye hano kuri station ya Rwezamenyo i Nyamirambo. Yampamagaye ambwira ngo ari gutabaza. Noneho igihe nsohotse mu marembo y'urukiko, inzego z'umutekano zari nyinshi cyane, harimo izambaye civile zihita zinyora, bahita bamfata amapantaro bafata mu mashingu nuko turatera induru, abantu barahurura, abapolisi bafite imbunda baradukikiza bakambwira ngo injira mu modoka vuba vuba. Ndababwira no muri abapolisi ndi umunyamakuru, niduhuje akazi kanyu, kubera iki mumbwira ngo njye mu modoka? Biba birebire nuko bakambwira ngo none ngo kubera iki udatuje? Ntabwo ntuje kubera ko nimwe mutumye natuza, mureke mukomeza akazi kanyu nanjye nkomeza akazi kanyu. Gusa aho kuri buri gade, kubera ko niho nicyo nari ngendere kumenya, kubera ko numvaga umwe Jean de Dieu Shikama numvaga ameze nk'uri gushamira n'inzego z'umutekano, ababwira ngo iyi brigade ntabwo nyinjiramo, icyo nkeneye nuko njya kuburanira imitungo yanjye. Aho rero kubera uko guserera n'izo nzego z'umutekano bashatse nko kunkuramo ipantaro nkurikije uko byari bimeze, ubwo rubanda bashungereye. Nakubwira ko muri rusange nuko byagenze, gusa naba nkubise uretse gushaka kumpoza isoni gutyo muri rubanda bambwira ngo ninjye mu modoka yabo nkabyanga, nta n'uwankomerekeje. Abo baturage se bo bari biteguye kuza mu rukiko bakaba bafashwe, bageze aho barafungurwa? Ntabwo bafunguwe bose, ariko nabashije kubona babiri bari ku rukiko bambwiye ko bakojejwe muri kasho ya polisi ahangaha i Rwezamenyo. Bambwira ko abari bambaye imipira y'icyatsi babaga babicaje ukwabo aho muri kasho, n'abandi bari bambaye imyenda isanzwe ari binabo barekuwe bari babicaje ukwabo. Gusa rero nahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera ngo mubaze niba cyabo baturage bazira ndetse
n'umubare wabo ntabwo yanyitavye, yambwiye ngo muhe ubutumwa bugufi, nabo mwandikiye ambwira ko ari namba, na n'ubu ntaransubiza. Agize icyaza kumbwira twaza kuyitangariza abakurikira radiyo Ijwi ry'Amerika. Eric bagira ubusa, munyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Ushimye nanjye Venus, nshimiye Imana. Ijwi ry'Amerika uwa mbere uri Gitego. Abarundi 230 bari barahungiye muri Tanzania kuri wa kane basubiye mu gihugu cyabo. Ni gahunda ya leta ya Tanzania ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Bari bacumbikiwe mu nkambi ya Nduta, bakaba basubiye mu ntara za Makamba, Rutana na Ruyigi. Bamwe muri izo mpunzi ariko baravuga ko bataha babihatiwe. Inkuru irambuye James Jovin muri Tanzania. Kuri wa kane yatahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abari bashije ku rutonde nase imiryango 120 igize abantu 350. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo, ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Ijwi Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri wa kane, aho ryasanze bendikishije gutahuka bariko baritegura gutaha. None twogira gute kwata kundi tutoharira ntitwoharira kuko biratugoye, bamwe bafise ibibazo vyinshi. Aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye si vuba, ngira mwarabibonye mwese mwarabona. Nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuki ko bodufata mu mugongo natwe tukatura tukaruhuka. Guhunguka sinabi, ariko natari nabi n'abatwana batamakazi nagendana ubumuga bahunguka kugira ngo bamewe neza cyane ubushake bwabo. Bahunguka kweri himiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukatamara bagiye kujya mu Burundi ariko twahunze ibitandukanye. Lakini nk'abatwana batamakazi nawe twohunguka tujahe, tugiye kwibeshaho, tugiye gupfa. Guhunga duhunguka twararushe, baduhenda mu ndi hari amahoro. Nta mahoro ariho, aho habeye intambara si vuba, ka umuntu nakiri intambara nakagobero batugobereza gusa kuko atakumuntu abyatawuharira n'umugaba n'ahandi. Twebwe ntaco tushimariye muhira. Yego bavuga ngo kubaka igihugu cabo, yego abakiri bato ni sawa, barashaka kubaka igihugu cabo. None natwe ne twokubaka ngwiki tutakirima, tutabidandaza, tutakiza gukorera ingero. Kubwizo ngorane n'amabi y'amayabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishiramwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR. Mugabo turetse n'icyo, umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akaja ahandi mu bugwaneza atampaka zirimo, umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyene. Icyo nicyo dusaba, kwirukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro. Ivyo nicyo dusaba, katureka tukagenda ku butungane, ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu. Icyo nsaba UN na leta ya Tanzania bodufata neza kuko twebwe aho bazobona amahoro abonetse neza gose nyene nibo nyene bazoza kutubwira ati ni amahoro yabonetse Burundi ni mutahe. Umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania kitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse. Ninawasihi, nendeni kwa wingi mkajiandikishe mrudi nyumbani. Ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacyo dufise kunyegeza. Makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi, ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho. Nta mpungenge mfise kuri iki ndiko ndababwira. Sina mashaka na hiki ninachowaambia. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovili ku bw'Ijwi ry'Amerika.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu Burundi haravugwa ibura ry'isukari mu ntara zose z'igihugu ariko cyane cyane mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Abashinzwe ishyirahamwe Sosumo bavuga ko batanze amatoni 1,300 muri uku kwezi kwa kane agenewe umujyi wa Bujumbura. Kuki iyo sukari itagira ku baguzi bayikeneye? Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza yakoze itohoza. Nk'ibihumbi cyane urumva navuze ko ari igice cy'ukwezi urumva ko 50 namaze kubihomba hajewe nari sanzwe imfasha gose nakora nk'ibintu by'ibitumbura mugabo maze hafi nk'igice cy'ukwezi ntakora urumva ko ari uruhombo runini. Umugabo wo muri zone Bwiza hagati mu gisagara cya Bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi atunzwe n'umwuga wo gukora ibitumbura yemeza ko mu kiringo cy'indwi zibiri amaze guhomba amafaranga 50 kubera adakora bitewe no kubura kw'isukari. Ikintu cerekeye isukari yabuze cyane muri iyi minsi iyo natwe turabona impamvu natwe ntidushobora kubitahura ntituramenya ikintu na kimwe muga amatwi adusumira bamwe baratubara ko yoba ija mu bindi bihugu mugabo natwe twari tuyikeneye gose yadufasha cyane. Isukari ibuze mu gisagara ca Bujumbura iradutera ubukene. Abandi bakenyezi babiri nabo nyene batashimye gutanga umwidondoro wabo babwijwe rya Amerika ko haheze hafi ukwezi bataronse isukari bifuza. Nituzi ikibazo cabaye gusa turabona ko isukari yabuze cyane. Umuntu yashaka kugura agasukari kijana akanwa mugabo ubu likamukwiye vraiment kadukwiye agasukari kijana karabuze cyane. Nyene nabibonye ejo nyene mbona isukari jana ni nkwiye ndagati yuru byatanguye geranje vraiment wambeshe sinzige byatanguriyeho muga ndabona ko isukari yabuze cyane. Abaguzi bo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura basaba leta gutorera umuti ikibazo c'ubukene bw'isukari. Naho irose bakubwira ko ikiro ari 4000 n'akayiko iyo baguhaye kajya bahora bagurisha ijana usanga ari kakayiko gatoyi cyane ari mu matekiko dusanzwe tumenyereye bahora badupimira. Mu misezi yari ihari ariko ubu tugiye dufite nk'ingo c'ukwezi natwe naca turamenya tubona ahantu hose tugiye ku mabutike tutaronka hariho n'ukuntu kare bahora batwabwirije yuko twogura ikiro c'isukari tuguranye n'umukate ariko ubu navyo nyene navyo tukironka. Twe twatakambira leta yuko yodufasha ikatubariza ikaturosa twebwe abanyagihugu tugashikirwa n'iyo sukari. Gusaba ko boraba bakagira bakatworohereza nimba ari kirajabuka baraba batworohereza kugira ngo abanyagihugu tworoherwe. Jean Pierre Nzobandora umuvugizi w'ibiro vy'Ubujumbura bijeje gusanganya ibikorwa muri iryo shirahamwe yaremeza ko ari ubukene bw'isukari ariko budatahuritse. Ibijanye n'ubukene bw'isukari bwibonekeje muri iyi minsi ivyo natwe turabarundi nk'abandi aho tubaye mu makaritsiye barabibonye tumaze kubibona rero dufatanije nabo mu ntwaro n'akamo twaterwa n'abandi baravuze tuti reka duhaguruke kugira ngo ubu bukene turiko turabona bw'isukari twige neza iyo buzanana hana tugira ico dukoze. Hanyuma nkuko twabishikirije mbere twaravuze tuti isukari muri Sosumo mu bisanzwe nta kibazo gihari kuko isukari nuko twe dutegekanya kuyitanga ku kwezi twarayitanze turerekana ingena amezi yarenganye twayitanze turerekana nuko kwezi kwa kane nyene twaraye tushoje ingene twari twategekanije kuyitanga mu kuvuga itoni zirenga 1,300 twategerezwa gutanga mu kwezi kwa kane baratanze sanga mu makartier yose ngo ku minsi itandukanye dufite rero ingene isukari isohoka ku munsi n'abayitwaye naho baba urumva ari twebwe iwacu n'ibintu bitomoye. Kuri uyu wa kabiri abajeje intwaro mu mazone atandukanye ya Bujumbura bagiranye inama n'abakuru b'amanama mpanuzwa jambo kugira ngo bavugane kuri kino kibazo. Gervais Ndiho atwa zone ya Nyakabiga yagirije Sosumo guha isukari abadakorera muri iyo zone. Isukari itangwa muri zone ya Nyakabiga atari iza muri zone iwacu ahubwo dusanga ari isukari isohoka ija
ahandi. Ivyo rero twovuga yuko atari urusaku kubera ko twarabibonye kandi twarabigenduye, twarakoze ivyigwa bitandukanye n'abashefu do quartier aho twasanze hariho isukari ugasanga hariho amazina batubwira yuko abantu bamizo nyakabirya mugabo ugasanga abo bantu ntibabaho. Nzobandora avuga ibiro bisanganye ibikorwa muri Sosumo i Bujumbura yizeza ko iki kibazo kigiye gutorerwa umuti. Icyo bituma twavuze tuti none ko turiko turayitanga isukari kuko abo tuyiha barayishikana rero turaraba dusanga ikibazo kiri mu bantu b'abadandazi. Hama twavuze tuti rero muri uku kwezi gutangura kwa gatanu reka duhindure ingene turiko turatunganya ibintu. Nuko rero ubu icyo nababwira turiko turakora nuko harashinzwe n'imigwi itandukanye, abo bose rero bagiye ku kivi bariko barakora ku buryo bashobora gutosora neza utuntu twose twoba turi muri zombe turiko turakora zo gutangira kw'amasukari ku buryo ejo isukari togwa n'abantu twumvikanye ko no mu ntwaro, hanyuma isukari tuyitanze nabo baheze bavyima bakurikire babona ko isukari iriko irashika mu bantu. Intonde zasohotse twatanguriye kuri alimentation kuko arizo zegereye abenegihugu, ariko n'abakurikira turiko turapanga porogaramu yabo ejo aho bukera bizoba bimanitse. Turetse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu zindi ntara z'igihugu zisigaye 17 haravugwa ubukene bw'isukari, aho ikiro kimwe mu bisanzwe kigurwa 2,500 mu mafaranga y'amarundi ku giciro cashinzwe na leta, ubu kiri hagati y'3,000 n'ibihumbi 4. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 1 991. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Dusubire mu Rwanda aho za kaminuza zigenga zikorera mu gihugu zivuga ko ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 zatumye abanyeshuri bagera ku 10,000 bahagarika amasomo. Izi kaminuza zirasaba leta kuzorohereza zigahabwa inguzanyo yazifasha kuzahura ubukungu bwazo. Inkuru irambuye Asumutakaboyi. Umuyobozi w'ihuriro ry'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda Kabera Kariste avuga ko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda bwagaragaje ko amashuri cyane cyane ayigenga aza mu nzego za mbere zazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Bwana Kabera akumvikanisha ko mu isuzuma bakoze basanze abanyeshuri bagera ku 10,000 barahagaritse amasomo kubera ingaruka zatewe na COVID-19. Aganira n'Ijwi rya Amerika, Kabera yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye abo banyeshuri batakaza ubushobozi bwo kwirihira amashuri. Icyorezo cya COVID cyatumye bamwe mu banyeshuri bashoboraga kwishyurira kubera bakoraga batabasha kugaruka kubera babuze akazi. Ikindi ni uko n'ababyeyi nabo abenshi hari ababuze akazi, hari aho ubushobozi mu by'ubukungu bwagabanutse. Ibyo byose rero iyo bishyize hamwe ukashyiraho n'uko abanyeshuri bagiye bafungura mu byiciro kubera bya social distancing, usanga rero on average amakaminuza yose yigenga usanga hafi 20% by'abanyeshuri batarabashije kugaruka kugeza uyu munsi. Uyu muyobozi asobanura ko kugeza ubu muri za kaminuza zo mu Rwanda habarirwamo abanyeshuri bagera ku 86 barimo biga mu mashuri ya leta n'ayigenga. Ayigenga yonyine akihariye 58% by'abiga muri za kaminuza. Kabera asobanura ko usibye ingaruka zageze ku banyeshuri asanga n'amashuri yarahuye n'ingorane zirimo no gufunga. Ugereranije n'ubushakashatsi bumaze no kujya hanze bwakozwe na National Institute for Statistics, usanga education sector ariyo yakubiswe cyane kurusha n'izindi sector zose ku kigero kiri hejuru. Ariko icyo tuzi cyo nk'uko mwanagiye mubibona muri iki gihe cya COVID hari amashuri menshi yagiye agira ibibazo bijyanye n'ubushobozi amwe akanafungwa. Ubu rero muri iki gihe cya COVID hatagize igikorwa byo biragaragara ko tabura n'andi yagira icyo kibazo.
Damu Mukankomeje Rose uyobora inama y'igihugu ishinzwe uburezi asobanura ko kugeza ubu batangiye ibiganiro n'abashinzwe imicungire y'ikigega cyashyizweho na leta ngo kizahura ubukungu bw'abikorera bwazahajwe na COVID-19. Leta yatangiye kubafasha kuko muri kiriya kigega cyo kuzahura ubukungu bashyizemo miliyari zirenga 12, ariko ntabwo ari amashuri makuru n'amashuri yigenga yose. Icyo twakoze rero nuko twegereye abashinzwe icyo kigega noneho bakazahegera bakaba babona inguzanyo uko bashobora kuzabaha icyo bita working capital, amafaranga yo gutangiza gukemura ibibazo byihuse, hari uko bashobora kuzareba ideni ryabo ry'igihe kirekire bakaganira bakaba bareba ukuntu cyangwa se ry'igihe gito bakaba barishyira ku gihe kirekire. Ibyo bizaterwa na buri kigo na banki bakorana nayo. Ku banyeshuri bahagaritse kwiga wavuganye n'ijwi rya Amerika wigaga muri kaminuza ya Kibungo nayo iri mu zahagaritse yemeza ko abanyeshuri nabo ubu bagizweho ingaruka zikomeye. Nitwanzana Pacifique n'abarihirwaga na Farije usanga abenshi bo baragerageje kuba basubira ku mashuri bemerera bakaba basubukura amasomo yabo, ariko naho hari undi mubare w'abanyeshuri batakomeje kaminuza kugira ngo bayisoze. Mu banyeshuri n'igihumbi twari dufite urebye nka 45 ntabwo bigeze bakomeza ishuri. Hafi kimwe cya kabiri cyose noneho hakazamo ikindi cyiciro muri abo ngabo batize bafite icyizere y'uko babona uburyo ushobora kugira icyo gusubira ku ishuri bagakomeza, ariko hari abandi bo bafashe umwanzuro neza y'uko ishuri barihagaritse. Umuyobozi w'inama y'igihugu ushinzwe uburezi mu Rwanda yumvikanisha ko kugeza ubu nta ngengo y'imari leta ifite izafashisha abo banyeshuri. Birakomeye kubera yuko ntabwo ari ubukungu cyangwa se covid yageze ku bantu bose. Hari n'abigaga no mu mashuri ya leta nabo bishyuriraga ariko ubu ngubu batakibishoboye. Natwe ikigega cyacu nka leta natwe ubwacu cyarajegeye kuko amafaranga tuyakura mu misoro. Simpamya ko leta izafata abanyeshuri bigaga hariya ngo baze gushaka buruse hano yenda babe babishyurira. Ubu rero ntabwo nakubwira ngo muri iyi budget turi mu gutegura umubare w'abanyeshuri twaba twarashyizemo y'abana bigaga muri ariya mashuri. Icyo cyari ikintu cyaganirwaho mu rwego rwa politike. Leta yashyizeho ikigega gishinzwe gufasha abikorera kuzahura ubukungu bwabo bwazahajwe na COVID-19, ariko benshi mu bikorera batangaza ko kugana iki kigega bikigoranye bitewe n'amabwiriza asabwa kugira ngo umuntu abe yahabwa iyo nguzanyo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimiye cyane kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mukomeje kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana.